Yami ira talifusa ia dae da tafononongo pa musika gira era soguna ba berhuhu ba minggu 22 Mei 2020 arua. Berhuhu ba minggu ande tihala moroi ba jura 2 Timoteo fajatelu ayati fulu irugi ayati filevitu imane ba dae. Paya uga pano o khegu bapa mahal anda bapa gamuata bapa nilau dede bapa mati bapa ibu dede anda bapa omasi bapa nahatede bapa lohi anda bapa makau anda sinogena dao bagandiohia bapa nikonia bapa listera no utaga wolohi simana bano iefa anda osuaya pada fefu. Bado di sedana molo oli lo walangi baka Kristo Yesu bago na follow hidania. Babani hasil sehi sama bohni habe bate do mana wala sehi la failungu ni habe bani failungu ge ira. Paya uga anda babai beheli jino romo aba jino faduhu dedeu meno ila ha romo ia. Aba bano ila jurani amuni anda yo tarai ira ronda uga sangila mengatua-tua ya uga bahwa vangalui fangorifi bambang wafuri anda soroi baba mati anda Kristo Yesu fefuna sejura anda ba ehe halo walangi jame e badodoniha pamuna ia baba mahal baba bangutu baba bangajehi baba mamaha baba atulede na amo ahonoa genoni lo walangi anda sinoto ele bangavalo bo sisih anda faith yami ratalifusa ni omasia bakajua ya ita Yesu Kristo moguna aboto badada uwa vasanura sura ande tenga Timoteo hewa ai bajurada no labe bahagunia ya wadoi 2 Timoteo. Walau fajasara itisara iwa bada vasanura sura ande ya da Paulo ande no taila wa no sifa udu Kristo ya mefana solo hilohi samati ke Yesu babaga furiata no alua khne va malalini era no tobali ia samati ke Kristo ba fajasara itisara iwa bada wa Paulo ande sinenge Kristo Yesu ia sinenge marasul balinda baheleni ayada apostolos eluhania ni hasane maturia moroi khejame eturia ni fatenge baba nalahini same eturia baba mae maturia banihan fatenge ya ia da geluha nalawal sinenge ma rasul jadi na iwa badae Paulo janura dae sinenge Kristo Yesu ande eluhania ba Paulo ande noni hasane maturia moroi Kristo Yesu ia ni fatenge Kristo Yesu ia baba mae maturia baniha ya ia da turia somo sodede maturia bangurifi bah Kristo Yesu ni faema baniha terutama baniha silonasa mamondongo turia da ya ia da bale fangurifi badana be bale tibe ni be baniha bagudidana babangurifi ya ita bairo de Yesu Kristo anda sane masura ande sifafuna sibai baya ia da Timoteo ande ya amira talifusa sama saya genoni lo walangi sabuyun refi melu da ni fataro baulo sangai halewo to balik kubalo bahalewo lo walangi bambanua Kristo siso bambanua nefeso tola tamanino ebos sibai no rodo de Timoteo ande babangai ini halewo soaya baginda tudao sisara ua no alua ba udusa de va mareta drava Roma bajamati ke Yesu Kristo bagini tada no irugi bao va matur ke jaro ande samui soto inero silo omasi na so agama Kristen badana va matur nia babanua Roma si dua nogi alua va te boloso jamaha samelungu bahuna banua Kristo pasitelu nogi alua va lo sehi gamotaniha ula jolo khlo balangi ira ba megida ba noasa sango silo ege fabolo lo balangi ande ira ta ambor ba ifaema Paulo da Romali ande Timoteo Sara
baba ngabele Timoteo baba ngai halu zoaya ena boiso khania bapa si dua baba me fa atu Timoteo baba ngai halu zoaya si telu baba mahal Timoteo haba abele baba amoguna daromali lowalagia Yamira talifusan yo masir bakjoaya Yesu Tuhan berhuo kheda ba minggu ade fa khai ia ba numero telu ade ya ia da fa abele ba fa amoguna daromali lowalangi wasa dan manfaat firman Allah. Na ta osisia jura 2 Timoteo fajatelu ayat 10 irugi felebitu ade batola tabagi do ba fasate sebuah ia da ayat 10 irugi hat feledelu ayat fele efa irugi ayat felebi Sofana ayat 10 irugi feledelu usinia dae ya ia da sangadesa babang aro to de Timoteo ena le aibu ia babang otahaga fama hauselumu ada aba gamotani ha ada bagulidano stedou bajile sehi aba volohia pada sotel fosate ni fasugi vaulo ke Timoteo si fafana ena le tebula Timoteo i o jino irai fahal ia faulo palalava mati ena le tebula i hala duma nia vaulo da amber baba ayat fulu irugi felezara iwa badae baya uge bano o khegu baba mahal ada baba gamuata baba nilau dede baba vamati baba ebolo dede baba va omasi baba bana hatede na so bolohi ma fa makau ba ayat fulu ayat felezara ade mo makhita ia baga muata kaisar Nero baginda tedae me ifalua bolohi ba jamati Yesu si dua ena bui sohe di Timoteo vaniasa ba bolo lo balangi wang maahana ba itu buta o lo balangi ba so bolohi tola mana sohe di Timoteo ba fatedede ba faahu budede ba bangai halu jo aya ba hagi baba mati da ba iwa ba ayat 2 ayat 2 Bado di sedala molo oli lo balangi baka Kristus Yesus orang yang hidup beribadah kepada Kristus Yesus guna folohi dan dia ayat 2 are masih mau makita ia baga muata kaisar Nero bagi netedal basi telu ena bui soke di Timoteo ba abu budede babangai halu so aya nai ila te dong ni hasamai lumu solo sila sekh dawa yo ba ayat 2 bahaniha babani hasil sekhi sama beuh ni habe bate do mana bale sekhi la failung ni habe bani failung iragri da ana wa makhita ia ba ajaran sesat guru-guru palsu ma baja mahal samailung si mausun muda daji fafuna ni fahalnya ita badaromaliat ya ia da bayati furu ilu ayati felede si dua ya ia da bayati fele farugi fele bitu bayati dai farodo de Timoteo ada Paulo ena bui ibeheli lala anda ni obaha bajuran yang munir sino ila yo tarai irono ia basino faduhu de dunia wasuran yang munir ada banota romalilo walak rufania Timoteo ade noto ele ibaso baso juran yang munir yo tarai me irono ia bada eso do fasate ni fasugi Paulo ke Timoteo ya mir talifus si fafana va fefuna si jurani amonia ada ba mofabulu si baia tola tabaso dae ba ayat fele bagian A bajilale no fahal ita basotelu istilah daromali ya da lego eluane taromali so tariba bolo balangi grafe eluane taromali nilai ini bajura barema taromali ni botohi mafa motohi daromali Taromali ni wania bajura 2 Timoteo fajatulu aktif lena ade ya ia da grafe luhania taromali nilai ini bajura taromali nilai ini bajura ni wawaulo melodae ya ia da amabu ula li sifafana babagina tu ia da luhania fefu ni sijurani amonio he amabu ula li sifafana bahe amabu ula li sibaho lalu hadiam ber wa mufabul sibai no sijurani amonio ada mataromali ada Iwa bada bayat filion a berme ehe halwalangi jame
baduduniha sanura ya iya. Afuriata numero 2. Wasurani amoni ande buas sibai ba amogunania baba auri jamati. Natabaso ayati fili one bir bi fili bitu iwa badai. Esi juraande moguna ia baba mahal baba bangotu baba bang ajohi baba mamaha baba tuledodo. Ena mo hano genoni lo balangi anda sinoto ele bang abalem buah bosi sekhi anda fif. Baru dae ayati fili 5 nasa iwa badae basurani amoni ade jangila mangat watua ya ita. Damira talifusa bagi noti siswa ya ita ade banu ato sibai jelum sodai famati Yesu Kristo banu monono te doga muata sila sekhi baniha heba ngabate heba gosali heba gotalua jato data aro ita badaro mali meno mofaabele daro mali ade bergehehan yang munir babang ajohi faurin sama-sama saniha berada beitari regina teva modongo taromali bahai fomba sombaso taromali ena bui ahele gaheda baba malua silatul ena abele itagoi baba nabi irtalifu seda sino ahele ahe baga muata silasehi ba data be tulada kheda da enoni lo balangi sisehi simane faulot bui tabe tulada da naso ra enoni lo balangi silasehi amuata ena bui elungu ita ya fauma ya motolo ita soai Yesus Kristo ba ihehania dia munia yadi